أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای دلوان و دلوین، سلاف رحمت برکت دلوانیا خدا لسر و توان بگلی حوال هوگر نیجا. خدای دلوان جیانه که خوش و گش پارا و توان بکه علمکی دگل عمل و اخلاص پارا و بکه وجری حق جدانه که حس کرن علمه حس کرن حقیقت دل ودا شریم بکه انشاءالله. گلی حوالا ام جوان فعلین کو لسر سه حرفان بین کو شش باب بون، ام جوان خلاص بون، ام گهشتنه او فعلین کو لسر سه حرفان زیده ترن، یعنی کو اصل وان سه حرفن لسر سه حرفی زیده بون هاتیه کرن. کوجی دانزه بابن ام گهشتنه وانا گلی حوالا خدا هست که بکرتایی ام جوارا ببیشن. وسنا عشر بابن دانزه باب منها جيش بين جان لما زاد على الثلاثية جبونا وان فعلي كو زيادة بنا لسر سي حرفية، يعني اكو اصل وان سي حرفية لسر سي حرفية حرف زيادة بنا، وهي ثلاثة انواع او جي سي نوعا سي جورنا سي تشيدا. النوع الاول نوع يكمين وهو ما زيد فيه حرف واحد، وهو النوع يكمين ما فعلك وصانكو زيد فيه تدهات يزيد كرن حرف واحد حرفك ثاني على الثلاثية لسر سي حرفية، يعني أصل سي حرفية لسر سي حرفية حرفك هات يزيد كرن بيا چار حرفية لها والان، وهو ثلاثة أبواب أوجي سي بابا. الباب الأول باب يكمين افعل يفعل افعالا، اوا میزان شهین گلی اولا موزون و اوی بری هات یکشاندن اکرم یکرم اکراما، اکرم افعل یکرم یفعل اکراما افعالا. ام میزان گلی اولا ام کارن گلک فعلا بری بکشینن لید مینا کامد و اکرمه الفی گلی اولا خواده بر الفی، کافی خواده بر فای کافی را گوتن فاعل فعل، ری خواده بر عینه جرات گوتن عین الفعل، میمی خواده بر لامه جرات گوتن لام الفعل. بله اب قاعده هاش بیرا و نشه گلی والا، یعنی دفعلان دا فی عین لام اصلا او فی او حرفی که خواده نبر فاعل فعل عین الفعل لام الفعل اموان اصل قبول دکن، ای که خواده نبر وانا اموانا زیده زائده حسب دکن. وعلامات أكرمة جالي هفالان فعل ماضية يكرمو فعل مضارعة إكراما جي مصدره. أكرمة مركي كينا آماده دما بوري دا قنجي كر، يكرمون ها آن دما بيدا دي قنجي بك إكراما قنجي كرن لورد مصدر دا زمان تنية. وعلامته نشان في باب أول أن يكون ماضيه على 4 حروف، ماضي ويدبل سر 4 حرفان بزيادة الهمزة في أوله، ده اولی ویدا گلی حوالان همزه زیده بویه، یعنی همزه کی ده اولی ویدا زیده گلی حوالان مثل اکرمه او همزه الوی زیده نمان را اکرمه ام بجن خواهده بر چه بر افعله اوی الفه خواه نده بر فی عین لام جبونو ام بجن او همزه زیاده جراته بوده. و بناء في بابه چکرنا في بابه للتعدية غالبا غالبش بنا متعدية يعني جبنا جرجهزه وقد يكون لازما جارنا لازمي جدبه. مثال المتعدي مناك متعدي نحو أكرم زيد عمرا، بلا تعريفها متعدية بلاش بيلا ونجه لها والله كتش بي فعل فاعل در باز بال مفعول به ودبو. اول هادا گلی اولان اکرم زیدون عمرن، یعنی زیده قنجیل عمره گریه، اوا آلیکاری یا زیده در باز بال عمره و بویه. اوا جیرا چه تا گفتن فعلا فعله، یعنی فعلا کریاره در باز بال مفعول به و بیه و عمره. و مثال لازمه میناکا لازمیه یه نگرگوهزه، یعنی که فعل دفاعل دامایه تویده شبیه، یعنی شوی در باز بال مفعول به و نبیه. و که نحو اصبح الرجل میرک خودان صببو، یعنی میرک کت وقت صبدا، اما کتنا وقت صبدا جبونا مرکیه نکو مرکیه که خسته وقت صبدا بخواه کت وقت صبدا اما بی مناکا لازمیه گلی حوالا. اصبح فعل الرجل بتا فعلی.
الباب الثاني باب دویمین گلی هوالان فعل يفعل تفعيلا موزونه فرح يفرح تفريحا فرح فعل يفرح يفعل تفريحا تفعيلا فرح ماضي قال هوالان يفرح مضارع تفريحا جي مصدر اوا موزونه يعني برفع عليه هاتيا كشاندن امتكارين قال لك فعل دنجي برفع عليه بكشينن ليه ميناك كتني معرف ثينه وانا دنجي معرف لسره قياستك فرح ماضي قال هوالان يفرح مضارع تفريحا جي مصدر في خدا بر فاي ري خدا بر عينه حيج خدا بر لامه وعلامته نشان في بابه أن يكون ماضيه على 4 حروف ماضي ويدبل سر 4 حرفان فرح في ريجي شداد دودت حسباندن حيجي يك او بي 4 قالي هوالان اذا ماكو 4 حرف به حرفكي زيده لارا ماكو اصل سسيه دمكي سر سسيان حرفات نزيده كلم بزياده كي جان حرفيه بزياده حرف واحد بزيدبون حرفكي ثاني بين الفاء والعين وبين فاعل الفيل فاعل الفيل كوفيه عين الفيل كوريه قالي هوالان نوبر وانا دا حرفكي خاطيه زيده كلم كوريه من جنس عين فعله او حرفك زيدا بيج جنس عين الفعل هي يعني عين الفعل ريا قال لي فلان او حرفك زيدا بي او جريا جنس عين الفعل يعني عين الفعل شبه ريبه او جريا تشاكي دي نبيا او جي وصابيا وبناؤه بناء في بابه للتكثير غالبا غالبيش بنا بركرنه يعني بركرن چیت زحفایی چیت وقد يكون في الفعل او بركرن زيدا كرن جاران فعل دا چیت نحو طوف زيد الكعبة يعني الفر بركرن زحفایی دا فعل دا چی کریه يعني طواف کرنه دا زيده كعبه پر طواف کریه يعني پرانی زيده دا آن دا كعبه دا چه نبیه پرانی دا طواف دا چی کریه طواف کرن زيده کریه که چند جار بویا آخر وقد أولها فعل دا چی بيكو طوفه وقد يكون في الفعل جارا زحف كرن دفاعل دا چيتك نحو موت الإبل يعني پر دوه مرن پراني خصية دوان دا دوه پر مرنه وقد يكون في المفعول جارا پراني دا مفعول دا چيتك أبوابها نحو غلق زيد الأبواب زيده پر دريان گرتيه دادايه اولا فعل عليك غلق قال اولا پرانی ده ابواب ده چکریه غلق فعل ماضیه زيد فاعلیه الابواب مفعوله قال اولا يعني پرانی جاران فعل ده چیتکه جاران ده فاعلی ده جاران جید مفعول ده چیتکه ام نقطه پر حساس قال اولا ده وی هاجا معرف جهبه دا کو معرف معنی راست و خشکلی بده الباب الثالث باب السيامين ما قلنا اول قال اولا كو حرفه كي تاتا زيدا كرن لسر سي حرفيه سي باب اول ما خواند افعل يفعل افعال باب الديامين فعل يفعل تفعيل باب السيامين كي جانا قال اولا فاعل يفاعل مفاعله وفعالا وفيعالا فاعل ماضي يفاعل مضارع مفاعله وفعالا حرسجي مصدر قال اولا موزونه قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقيتالا قاتل فاعل يقاتل يفاعل مقاتلة مفاعلة وقتالا فعالا وقيتالا فعالا وعلامة نشان في باب السيامين أن يكون ماضيه على 4 حروف ماضي يدبل سر 4 حرفان من قاتل قاف ألف ت لام بزيادة الألف بزيدبون ألف بين الفاء والعين وبين فاعل الفيل وعين الفيل ده فاعل الفيل كو قافة عين الفيل كو تي جليها بالان الفكي نابر وانا ده زيدبويا لارا أصلي 3 حرفن كو قاف تي لامه ألف هاتيه زيده كرن وبناء تشكرنا في بابه للمشاركة بين الاثنين ام بيش بيران جليها بالان قاف فا تعالى يعني قافي خده بر فعل فعله الفش خده زيده ت خده بر عين الفعل لامش خده بر لام الفعل اوها میهنگه اوها شهینه تجار اوها ناگوهره هرگاف
حروف اصلی بر فی عین لام تنکشان ای کو خانه تا بر فی عین لام اموان حرفان زیده قبول دکن و بناؤه بناء وی بابه چکرنا وی بابه للمشارکت بین الاثنین جبونا شریکاتیانا بین دو حباندا یعنی هف پاریه هف پاره نا بین دو حباندا هری هندک نا برا دو حباندا چه دبه غالبی وصایه یعنی پرانی جبونا هف پاریه چه دبه هف پاریه نا بین دو دیان دا لجاران دبه وصاجی نبه وقد يكون للواحد جارنا جبونا يكي جدبه يعني هرگاه جبونا مشاركت نابه مثال المشاركت ميناكا مشاركت نحو قاتل زيد عمرا ميناكا هفقاريه يعني كو ارتاغي چه بيه ميناكاي وكاوي قاتل زيد عمرا زيد و عمره شر کرن لهف دان لهف خستن قرين کرن ای قرين کرن شر کرن لهف خستن هری هندك آرای دو حبان دایه یک تنین کاره بخارا شر بکه اجبوناوی دمه هاتا گوتن قاتل زید عمرن یعنی زید عمره لهف خستن لهف دان قاتل فعل ماضی گلی هوالان زید فاعل عمرن جی مفعوله لی او فعل قرینه آرای دو حبان در چی بیه و مثال الواحد میناکا واحده یعنی کو جبونا یکیه نه کو جبونا هفپاریه نه کو جبونا مشارکته و کیوی نحو قاتلهم الله وی خده وان بکشه یعنی اوان نفرین قاتلهم الله وی خده وان ظالمان بکشه میناک اول ورگلی اولا خدا وان کشه حاشا اونکارا با خدا را وی تشته بکن اول جبونا یکی تنه کو خدا وان کشه او نکارن شیء وصا بکن که اگر بکن نعوذ بالله جبونا خدا شیء وصا نایت تصور کرن اول هنه میناکا یکیه گلی حوالان قاتل فعله هم مفعولوی الله فعلوی قاتلهم الله اول هم کشن دویا درس خواه دیجار گلی حوالان محرس باب آنجی خواند گلی حوالان باب اول افعله باب دیامین فعله باب سیامین جی فاعله خدای تعالی ذهنکی وکری پارا و توان بکه و اجرای حق جدا نکه انشاءالله